الحياة هيوت مالتنو باجرو روح مالت هيوتنو ظلمة الطبع ظلمة الغفلة والقسوة ظلمة الطبع ظلمة قسوتي والغفلة كزي كزنغاتو ባህሪያችን ብለንም من ظلمة الطبع በዝል እንተረጉመው እንችላለን ማለት ነው እና اعمال القلوب ትልቅ ጥቅም አለው ማለት ነው اعمال القلوب ስንል ቀደም ብዬ እንደገለጽኩላችሁ اعمال الباطنة كالاخلاص والخوف والمحبة والتوكل والمراقبة ይሄ ሁሉ اعمال القلوب ይባላል ማለት ነው እና فإن للروح لروح አላት نشأة قلبية نشأة قلبية مالت حياة إيمانية باطنة مالت نشأة هيوت أي حياة مالت هيوت علات قلبية أي إيمانية مالت يأمنت وستأوي هنا يأمنت هيوت علات روح مالتنا يولد بها يولد يميولد بات يميفتر بات بها بسوا بزيج وستأوي بهنا هيوت على قلبه قلب مالتنا قلب انقري للملم يميشلو روح ستستكاكل نو نفساችን ስትስተካከል ነው ማለት ነው وينفصل የሚለያይበት የሆነ ማለት ነው ያ روح እንግዲህ ነሻአተን ቀልብ ያላት ብለናል እና ያ ውስጣዊ እምነቷ وينفصل የሚለይ የሆነ ማለት ነው ያ ውስጣዊ እምነቷ የሩህ عن مشيمة النفس مشيمة النفس مالت موضع تعلق النفس وشهواتها كسميتاዊነቷ ማለት ነው ነፍስን ስሜትን ከማምለክ የሚለያት روح ውስጣዊ የሆነ በእምነት ላይ የተመሰረተ ህይወት አላት ማለት ነው ነሽ አላት ነሽአ كما يولد እንደሚወለደው አልበደኑ በደን እንደሚወለደው طفل ማለት ነው ልጅ እንደሚወለደው ማለት ነው ለርሷም ይሄ ሐያት አላት ማለት ነው وينفصل እንደሚለየው ሁሉ عن مشيمة البطن كناتو محصن معناتنا እንደሚለየው ሁሉ روحم ውስጣዊ እምነት አላት ጠንካራ የሆነ እምነት ማለት ነው ጠንካራ የሆነ ህይወት አላት ሐያት አለው ውስጥ ላይ ማለት ነው ባጢኒ የሆነ የማይታይ የሆነ ማለት ነው ያ ቀልብን ይወልዳል ቀልብን ያስተካክላል ማለት ነው ያ ከተበላሽ ነፍሳችን ስትከተበላሽች ቀልብ ማብሮ ይበላሻል ማለት ነው ይላሉ ኢብኑ አልቀይም ረሂመሁላህ እና በጣም ከባድ ነው ማለት ነው وينفصل عن مشيمة النفس ማለት أي يبتعد القلب عن تعلقات النفس وشهواتها ማለት ነው يبتعد القلب قلب يرقل عن تعلقات النفس وشهواتها نفس كسميت ጋር ምንትያያዝበትን ትርቃለች ማለት ነው كما يولد البدن وينفصل عن مشيمة البطن كما يخرج الطفل ማለት ነው من بطن امه منفصلا عن مشيمته الله اكبر በነገራችን ላይ መሽመት ማለት ምንድነው ይሄ ፕላሴንታ ምንለው ምንድነው ይሄ እንግዲህ ልጅ ማለት ነው በነገራችን ላይ وينفصل ይለያል ያ ቀልብ ማለት ነው በነሻአተን ቀልብያ ለሩህ ባላት ጥንካሬ ማለት ነው ሩህ ባላት እንግዲህ فإن للروح ብለናል ለሩህ አላት فإن للروح روح አላት ብለናል ነሻአተን ቀልብያ الروح تحيا بصلاح القلب وإيمانه مالتنا زورو زورو بليل النقاقر مالت لروح نشأة قلبية أي حياة إيمانية مالتنا باطنة حياة إيمانية باطنة مالتنا نشأة قلبية مالت روح بأمنة يبلس أجا ውስጣዊ ህይወት አላት ማለት ነው ያ ነው ቀልብን የሚወልደው وينفصل የሚለየው ማለት ነው عن مشيمة النفس እዚህ ላይ አሁን عن شهوات النفس ማለት ነው ከነፍስ ስሜታዊነት የሚለየው ያ ነሽአተን ቀልብያ ነው ጥንካሬ ነው እምነት ነው كما يولد እንደሚወለደው እንደሚወጣው كما يخرج البدن أي الطفل قدم እንዳልነው ማለት ነው وينفصل ይለያል ማለት ነው ያ
ልጅ ከእናቱ ሆድ ሲወጣ عن مشيمة البطن ከእናቱ ሆድ ከእንግዲህ ልጁ ተለይቶ አይደል እንደሚወጣው እንግዲህ ልጁን እኮ ተለይቶ ነው የሚወጣው ከፕላሴንታው ማለት ነው ልክ እንደዚህ ነው ማለት ነው ዊላደቱል ቀልብ ልክ እንደዚህ ነው ትክክለኛ እምነት ትክክለኛ አዕማል القلوب ካለ በዚህ ደረጃ ይወጣል ማለት ነው አላሁ አክበር ስለዚህ أعمال القلوب سبب لولادة القلب والروح أي أعمال القلب الصالحة تحيي القلب والروح هنا ما تقال يوم مالتنا إن شاء الله ሌላው ሁለተኛው ልብን ማስተካከል ልብን በትክክለኛው እምነት መገንባት የሚያመጣው ጥቅም ምንድነው ሽፋኡ الصدور ለልብ ፈውስ ነው ማለት ነው ሽፋኡ الصدور የልብ ፈውስ ያጎናጽፋል ማለት ነው الله يوفقن أعمال القلوب يلب تكباراتوش مالتنو لب لا يمسرو تككلن يا امنت تكباراتوش سببون مكنيات ناتشو لشفاء الصدور لعلاج الصدور للب فوس حكمنا مالتنو وعافيتها سبب لعافيتها لتينا مانتم سببنو يلب سرا مالتنو من داء الجهل كجهلنا بشتا مالتنا من داء الجهل مرض عدم العلم مالتنا اوقات على منور نو جهل አይደል ስለዚህ ከጅህልና በሽታ ፈውስ ነው ማለት ነው والظلمة ظلم ከጨለማ ማለት ነው በቃ ከመሃይምነት والغي اي الضلال ከጥመትም والسفه سفه ማለት ደግሞ ሞኝነት ቂልነት ማለት ነው خفة العقل ከዚያም መዳኛ ሰበብ ነው ማለት ነው የአዕማል القلوب ይሄ ሁሉ እንግዲህ ልበሽታ እኮ ነው وسبب ሰበብ ነው ምክንያት ነው ይሄ አዕማል القلوب ማለት ነው لليقين ለየቂን ማለት ነው ለእርግጠኝነት يقين العلم الثابت ማለት በአንድ ነገር ላይ ያለን የተረጋገጠ